اللي شاب في صاروا كرهنا ما الحياة. كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي في قبره، كاين اللي شاب في صغره تلفنا لوقات. كتلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوة، الباطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة. باين راك عيان قالو حفيت من المشيان وزادلو باري ليك نعملو كي سرج الحصان. كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي في قبره، كاين اللي شاف صاروا تلفنا لوقات. كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي فوق قبره، كاين اللي شاف صاروا كرهنا بهاد الحياة. كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي في قبره، كاين اللي شاف في صغره تلفونا لوقات. ياك الحق ماشك في قوالو وطلع فوق ظهره، كامل الناس اصبح حالو وبداو يهضروا. كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي قبره، كاين اللي شاف في صغره كرهنا ما هاد الحياة. كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي قبره، كاين اللي شاف في صغره تلفونا لوقات. A ver, podémonos presentar agora para... A ver. ¿Cómo te llamas? Nikita. Nikita. Lucía. Lucía, que máis? Di, ¿cómo te llamas? Candela. Candela. Antía. Antía, que máis? Nuria. Nuria. Gabriel. Gabriel. Ramos, para el partido. Aí. Silvia. Laura. Laura. E quen nos queda? Nos queda, ¿cómo? Silvia. Outra Silvia. Vosotras. Vosotras. Natalia. Sí. Laura. Sabela. No. Moi ben. As profes? Dolores. Dolores. E eu, Esther. Esther, moi ben. E fáltanos... La carne no se cataba. La carne tenía una gata debaixo da sua cama. A gata nhanhava. A Candela ladrava. Na cama não se decatava. Debaixo da sua cama. O boi voava. A cadela ladrava. Uau. A gata miañaba. Miau. O gato chiaba. O galo cantaba. A ovella meaba. E Dona Carmen non se decataba. Dona Carmen tiña un porco debaixo da súa cama. E o porco noñaba. Somos de Raquel Camacho, da clase de quinto ano. Os vamos a presentar a Boda do Ramo. Esperamos que os guste. O mago que vivía carón nun río grande e caudaloso, un día mentre se bañaba, observou como un rato caía do bico dunha ave aterrando xusto diante de él. Chis, chas. Dime, filho.
ambiente adecuado o Deus sol para casares? Non, non me gusta. Está sempre demasiado quente e os seus raios habíanme de queimar. Respondeu a rata. Somos os nenos e nenas da clase de quinto A, do Raquel Camacho, e vos presentamos a obra do Cabretico. Niños y niñas de quinto B del Raquel Camacho y vamos a cantar la canción del Reino del Revés de María Elena Wolf para celebrar el Día del Libro Infantil. Me dijeron que en el reino del revés nada pasa de delante, que los gatos nacen miau indicentes porque estudian inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Somos el colegio Raquel Camacho y somos de quinto B. Vamos a representaros la muerte del señor Pulga. El señor Pulga se casó con la señora Piojo. Con ocasión de este matrimonio, invitó a los pájaros a cenar. La señora Piojo puso la olla en el fuego y el señor Pulga saltó encima para probar la salsa. Pero cayó la olla y ya no reapareció. Entonces, la señora Piojo se puso a llorar. Tanto y tanto lloró que se quedó ciega. Los pájaros invitados a cenar llegaron a la hora convenida. Y la cigüeña exclamó: ¡Uy! ¿Qué ocurre, señora Piojo? ¿Qué significan esas lágrimas? La señora Piojo respondió: es que el señor Pulga, mi querido marido, se ha quitado la olla y ya no ha vuelto a aparecer. Entonces la cigüeña exclamó: arranquémonos las plumas en señal de luz. تلفوننا لوقات ياك الحق ماشك في قواله وطلع كمل الناس اصبح حاله وابدا ويا هادي كان يبكي على زهره كان يحيي قبره كان يشيل يصغره كران تلفوننا لوقات ياك الحق ماشك في قواله وطلع فوق ظهره كمل الناس اصبح حاله وابدا ويا هدره كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاف يصغره كرهنا ما هاد الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاف يسهروا تلفون